Adeshemamba mamunyina ajo. Emma mwakwa bade ba Ahenkan 93.3 FM so braso so memu nsamwa. Yansaka enenumre yesu hu adwane de beso mu Kasiebo yi. Ne nyina da frapo ye mantam no emu. Achem aboabo baabi ayetie ayakua Frakuma Studios. Kua Frakuma Batampani studio na yetia. Ye ba betwe ne srani abasa ade amawo. Ghana Adeshemamba semye di beboaboa no. Efri kwadwo apel Kasiebo dem. Dia wobatie bi ne se. Owa owura alan kwadwo kirematen dia to dwa se maburu wa Ghana ha. 1D 1F no be ma wo madwuma ayo. Na General Secretary Edema New Patriotic Party NPP amanyiko ni kiremusa mashebedwafo bi ni asoafo bi a wamomom homoden no adwuma no wamunyai Sanso ana EPF so de kwakwabon sembi atudwa edie ba asem chen waso na abusua ye Kasiebo mu ani abusumi ya ka so kopie mu ewa chiase awrawosam etimi esi amachase girlfriend empra wade ayon ahihye na banoma ene ye musem akoye dedwa ye Kasiemu wo beti bi ye beko anigedie mu na anigedie Kasiebo mu anso no owura kwadwo antwi ede afutuo amankofo a wampeso moto nyom no no ankasa ni din ene ne bobre nso wa kyerɛkyerɛ nsɛm kakra afei yewra Sami Jemfi ene NDC ni mapo na watwi mu wade graduate to ne nsɛm sɛn gegraw awale no wawale bi ene enumre ma yɛmfa aseda no Emma Jubilee Hospital afei Bimpoma Plaza Hotel ye 20 bi Plaza Hotel Watchman Development Association aso yasne ene anwumre saso na Ahenkan FM Marketing Department wamoka ho ebie Ghana Adeshemamba di achi ewo YouTube and Facebook ya no wa search Ahenkan 93.3 FM ni a capital letters atroya Kasiya wuduru ho a na wadwen chawdi egu abekenka de ma dwen chakro no a 0594 841044 0594 841044 ene enumre wakenkan for eyeme afia amprofowa mene mame ekwia janewa afa Ghana de Shemamba nsam yade mo vimu dwetem na ya tesemusem awura mpoa edem soafo wono enehwe edwadie ni mfidi dwuma eso wo mante aseman Ghana mu eye onimonyamfo Alan kwadwo kirematen de atodwa ya wo kire saban we betra so apɛ ene wodi dwumadie bi ba ya to ne din one district one factory na sai dwumadie ya de se ekoso papa wose sese de maburu na nkasa je boso ko ba wa mu de omho agima sese enuoma emu ed dada ho ene ya awrekwa chansenka ya nyina danso no ya de se eboa ma ate ohia buburo so eboa ni nyina aboa e ma ate minya adwuma anya ena mawie university na minya adwuma yo se sa anwum ni nyina se nkofo ajato esane sa one district one factory ani kuayo nsam na onimonyafo Alan kwadwo kirematen eto ne nsam so no waba mane achem se sie ka sei emabunu beye 58 ena wo Ghana ha mekire adionum woche ena wamu ankasa ankorankora mabuno wamu ankasa abiebie companies ya ehya sa one district one factory no ase wose wo mabiebie nso ewo nkuro nketenkete bogam ya ni nyina eboboa ema enuoma akonanim wode sansam wanyina da to dwa na dua yi enkrampompuni mantamwo abra na wo paw aye dwumadie bi ho entoma na dwumadie opa ho ntoma nyina yefa aye one district one factory dwumadie no eho wadi tujwa biemu anu waba mani echem se ye kasa no eyade se emabunu ye benya adwuma ayo Ghana ha se ro ha na ni nka ene e edoso pa 3000 ene akire ene benya adwuma aye no aye dalete ena eban achewache bi a oman mu ebia achewache na machewache so pa adwuma ya sa eye one district one factory dwumadie no so no eno kro ha na ni nka enipa 16,000 ena benya adwuma ayo
watu aso biamu a na wo ba mane echem se sa dwumadie ise no se eboa na obi akekeka no ho na obi awoso ne ho a ebeboa ye papa manioma akonanim papa e wo Ghana asenti abane tri mo pose wo be hwe manfidi dwuma adoso wo Ghana ase no e yade se konanim enu nti ed wo ka se keka ni nyina bomu a Bible se mo mani nyina bomu nyi no twa bre no so a wabefa ne de enu nti se so mo mani nyina bomu anyi na danu duru ho a enipa amabunu abenya adwuma ayo no ejina 20,000 ene benya adwuma ayo wose we nyina beboa ye ema aban no gina ye papa wasie afa mabunu ho no ebebem. There are 6 very important reasons why we must celebrate this particular initiative. It is going to contribute to reducing the unemployment in our country, particularly youth unemployment. It is an uncontestable fact that one of the most critical challenges confronting our country is how we deal with youth unemployment. Now, as we've been told, this particular initiative will contribute to employing almost 3,000 directly engaging our youth in this country. It is also going to contribute indirectly to creating over 16,000 jobs in the various districts and municipalities. And it is important that as a government that we create models that provide sustainable jobs to the youth of this country. This program is also seeking to unleash the entrepreneurial initiative in our youth. And that is why this model is about giving an opportunity for the youth to employ themselves, but also to become business owners. It's going to enhance agricultural production and productivity, because agriculture without industrialization is not sustainable. Nipa wuti nkai ayaswafo awano ena hwe edwadie ni emfidi dwuma aso wo Ghana ha sei onimoyanfo Alan Kwadwo Chiramate Alankash Abusia ya tuansam ne so na biasa America krenie ana wa man Ghana penifo bia ne adehye ya hyase bom ne ka kira ban ni titru mampani esa aswafo bia wa momom homoden wa hwe na ne wonyiwam susu anka wanyan sakraye ene ha no onipa ne mo ne homode anaka wayi ne dia kwhye baby foforo ahwa na sa bia ye no ni akona bo ne homode nka wanyan ne sa esuma pani kiram sa aswafo ni nyina wo bia bo ne homode nti reshaf ne pa dia lalai wano ne budget enka ho yanyi free ho ehun sametimi akwa ne no ana ene General Secretary Emma New Patriotic Party NPP amanyuko no yeyi no ncheye ayeye Justin Frimpong Kodua wano so de sama wodro atututuja ne di so de watrotro din pa wochem sasa di awodro awotro no wamo eya aswafo wamo mom homodin wo maimu di bra ban dia show mo sasa ka wamo hwana di breni tumpo no enya dia wamo ye ebi susu ye mpanifo wamo deda metropolitan municipal na feso ebi sanso aya district executives MMDCs no wamuka hubie wase wamo momodin ti se di na watrotro no wamo hwana wamo resign ade wutu se odi wompe wosemia na yebo midin me aso di brand meja to anya dia me ye biem wase ani betimi aboa pa anya saso dia wamo MPP amanyuko no wonbehwe se wamo do be famra kwan so wamo di be famra kwan so na chese reshaf na wodro etimi akoso ewo wom ana wo chem se sanhye ye we anase nsem ya working wase ye buo kwan so wa ya bodin sabrabe ye soafo wo hwa di bra ya dia ma na wutimi nye anya dia wa ho adi ni duru wo pen tenten pen tietia bia na chesanka wankasa wagya di bra na to se we eyebuo na emom sa wotena se ne ade wo famra kwan so ya tete ade ade se nyina yebuo din afa be ko wi ase na ne mampani akasa ya reshaf ni di bra no we wagye fru se ma o se no no eya na eha dwinye pa no wochem so wano ankasa wonim se appointees bia mampani na na deda kwa akufado bo mudin no wama bre wama usa di bra ya do amokwa ye nya de wo betimi abo number enso wama ye di na wo mote wo twan asa mampani be ye sakraya
wo twan so no mampani ya sakraye na odibe mu a wase no na ya na akoya aniwo sembi enti ka wonu kwade aka wo mu nyina wo mu nkofie wo mo modern wo bu a wo so mememo me wo modern wa resign na nkofie anu mo beye achensa wo betena sem ase wo mo twan akosisa mampani be ya reshaft ne no se reshaft ne ni be mu a na akwakoya bibia wo kwo no anu wo chem se wo mo apipi amanyuko no wo mani abro anya de wo betena se ayehwe han ama soafo bi a wo mo number wo mo modern no wo magusu atena akonwa so efsa wo mani abre esa afipinu ne aduonu nan abatron break the 8 no eden ya no so betimi aba emu obi a oye minister obi a oye chief executive na so ye MMDC see obu ha ebi mabre obu ha manam mo tu eno no mo ye no you can tell say o mabre bro need to resign obu ha bro no to na wo hwe na wa bre na say bi on perform on office after 4 years as minister my bi we me to bra na atwa mo mampani aka say bi akwaje wa me o mampani de no beba ba bi o mampani en ko du nanim say adwuma a wo ton wa bre ye assessment no ko nye fe say bebu abeduro na opani ese kwatena fi jai na adwuma ne to aso no pafo from bra Abusiani ayebo church ni penny Emmanuel Patriotic Party was no manyiku NPP Yera Justin Frimpong Kojia Jenkwa yanim awo enumenosia Ahenkan Kasiebo no emwe na abusia aye kodi bronyo ochina na senne enne kura no musi bronya dua no ti kane no betenka mpro ne yade ka ba da gum ti popo pa chese ne kroma ye dede nanso na uhu de akoso enti bronya ne de ne 24th 23rd enti ochina 24th mom okay 24th ochina ena ye besi bronya dua no enti no bronya ne de eye ne de kono ana chese eye bronya no aye die na bronya so ba de amenua ensamu abete wo krom de enya popo no kra ye noise popo no eye noise knockout nyina ye dede na sesi anso na nadodan kwaku fodo amaya tiase sika empedede l'argent le pas de pouet to it money does not like noise sika empedede entino e wo se krom eye din na ye di bronya no nam kwan so sa ne so obi anko ni kuro ai na kwan so kra na kwan so kra na dede ni o chese obi a chese first na ka kra ni ho bebo ben pi tino dede ni dia tibise yankopon ankasa kro mpedede oh sure yankopon mpedede unim sa ompedede yankopon mpedede tina ose ubo mpa kra no ahye okukuam ne bo betie ti nkofo mo twe aba ena biem na so biem Omotwe aba kwa park so mo ko bo crossing over oh mo boa crossing we nyankopon de ubetwa jagidie se me ko cross wo ma nyankopon ka se ne meje wo kra wunti mi kahwe ade se wo yakwa no wo bible mo ka se rade hwesoma masomo se ne sabre wo mi se wo so betimi akotu nyankopon sabia se rade hwesoma masomo ma mentrasa se su ndi ben kakra minyindi so obetimi akasa papa no bible mu no otimi kasa na sabre okay atene kwofo tene ebi wo ho but kakre na no paye ya obi boni gidi tesa na tade nyina afọ na mse ukoji ade o papa wa ya wo de boxing eko davi unfa kasade daddy pachowa yes into school back ti madam say man top me textbook enya kasade na odi ukwa papa ni mu a kabo komdimio timpampo mepemu ne nkati o mepe dan rubber bagu bisasi indobire yen mienu o baku pedi ensumi o aya mama konkom na makon wait rubber bo kabo kade ni ebu ensem gu nyankopon so Kristo brenya pedede
we bronya we empededo nya crossing over kabo kabe rubber bobia dabi ATTA Executive Director Edema Environmental Protection Agency enya ya monte so nkwafoi se ho betie se beba ho ba ni nyina edo mabam suomusi papa ya wo be kasen ni mu oduru pa na wahunu se deden so etomra se wuye deda eyamra to enuti Dr. Henry kwabna kokofu dia to dwa we wa ma wone strong wone and wode magana 42 ne nsore wam so ya de dwumadie bi ba party way party papa edo munyina wo ka chem se mo ya mamu nye dede gungure esanse Environmental Protection Agency wo mo peso bobo ya monte be bia eho ban na nkwofo nya asumufa ede yo madwuma o Dr. Henry kwabena kokofu elto ne nsam so no wo ba ma na echem se wo ka ne biem baby atonfo ba okwen kwen na chese wo hia no opese to ayie na de kro no ye na yeye anu nti wo ma wo ne wuti wudi anu aka presence drinking sports churches event planners party say ya minimum minimum say maximum ketuo kasio wo organize party na wo se wo mpedede wo mpeso bia be dede ama Ghana fo ho akire wo mu Ghana ha say bronya bremu se kwahwe obi wode ko bi nkwan na edi ni fufuo wonso o churches na wo de nyuma si hu brum a na nipa kro no wote na koma anu ntino dede pa de wo mo ampedede bebre ewo krom na Dr. Henry kwabna kokofu ne nsam a wo ka nyina wo se si yakase yasum nyankopon a anya kabe ekomdimio timpampo ase anya no a na mom kwanya hudra woni nyankopon kra befa so akasa no abutrem ahobrasiem enu na kire se wo sum nyame na nya dede bebre ne ya bompa ye ne ya bo yansam ya tudi tuo pe ya tu na jan pian wo se dabi mon kama no ntum na mon bompa ya mukukwam na no na kire se uyo Kristo ni mapa abusia ensam no wan fancy wa wo se sei womne nkwafo bia ka bachirim enu nti wa ube dede no ya doa wa awrade wa abeje ho gina enyumakuo bi te se drinking bars and lounges no atiatese wo ba bi bebre esom ahodo ensori dan mu dwumadie nsuso eka ho bi papa ye bonnwom na ye dede na eye si ebesum nyame nanso ye ne de ha afoforo nsuso asomdie no eno nsuso enyenyamsom emra makwan Environmental Protection Agency any pennyfo ya dwene ho say ye be ye ne ayefre no rapid response teams all the regions be ye adwuma kese papa e won kran krodua mu ha your compliance and monitoring department Ira George Amwako eda no volunteers be kan ye ho na ya woche pennyfo a deputy director say we nyina ye involved na yankasa so na ye involved na ya hwese dede yo ebebrase papa Oye, nukra wom, nipa wuti ni kai Executive Director, Edema Environmental Protection Agency, Dr. Henry kwabna kokofu. Abusia yantu asam ne so na busumi ewom ya bronya busumi ni da na toso 9 4th December. Na abusia ya ejoda yenkan bishem ahenkan ye fam yegu a ye kase. Ane beto muso kopie mu achiase ara wusam bi esi wo wane nya asem ketewa ni nyina ne se abemu a wedi mfihia ne num 5 years wane se ne step mother wo ane tio na se ne papa ampna ne papa girlfriend wane nete wo bi ni bone kura kula yi ye mane bruce wanti a ababa we wedi mfihia ne duonum 22 years ayo wodi si suma ne yehye wadi hihia akwala ya wo wie ya na sabio won fancha me mo amudidi ewie ya na eche musa
Sabio wo kwaja na ya na se wasanso atete amakola no na akola na dinti ye di akola no kopie mu ayare sabia no ne yamu niema nyina sai wankwamra ne ya de kwakwato ne ya kwa ha ne ya fa ha afewi ase kra ne etiem se ababa wane ne na montenso ana waka sai menkwa na meye nipa medikan amaye sade we bi da menkwa na meye nipa medikan amedi ayo ahye obi ehun sambe ye de dwa na ene ye nya ne ntiase wo motena asam ne so nti yenkwa homa ne so na ye ne ya mani boni kwabna Steven enkwa twetwe nkomo kwabna anyumre yi ma ha o yanyo miniaba na wumpomu yamia de me won din se yankopon na me ba tamo nso ya da obade ase ye ho ye papa afishia panso afese se me na ye nya ba e tempo fa wale ni ye ba ne we amen Osesan osi afese no me maware ni e ba me wedding ami amen na kwabna ana yenya ne ntiasa mukwatena asemi so akole ya de ayo na hyehye na sabi oni papa empna saso atete agya na yama na mukwaye no esem ni kosi sen amini aba meda se enanyime nso ye betia eye etiefu Ahenkan 93.3 mini aba obi se me ya ne kura eye Monday na etem no ena ye atemoda eye district court efre asem no ni nyane se ye nia ba bia ye fre na ye duty ebi adedo na ade no eye mame eye abofra bi anasa ba yobe wanya ensie ejonu mienu eye 22 years awode ayon sisi abofra wanya 5 years ewo akem atiase ejebo eye Monday no ena eye police commander asem won nsem eye mame vida efre asem no ewo eye atemoda district court ewo ene gogo piem ewo ho eme gogo piem no yenya ba fire yenya ba gitide ayon esese ne ba no oni na busafo eba be piem sanso yenya ba giti aye fen mame onu so ni na busafo eba be piem ho emla ye se jumeda sa ye judge ya na watna asem so onu so eba be tna ase eni mame ba ko ye interpreter edi ma judge no onu ene dika bisa questions ansa na judge no etia kasa na na ye mame esodi jana na mo so no na ye nia ba ye fen gifti eja daka mu sanso ye nia ba ye fen fire onu so ja daka mu enti ye mame o ye interpreter ni ebisa ye nia ba so fire say eyampa se wono ena dia abofra wanya entie enum no one koma ye ne kura ye fen gifti ewo eni ye nia ba ne gitu mi se eye ne kura owie ena ye mame so esa call ye nia ba gifti adedo enum ye fen mame onu so obisa ni kwesi say eye ne kura say ye nia ba eye so fire onu ena dia abofra ebre no onu so gitu mi se eye ne kura enti wie na ena police commander asem na ewo ne say ye mame vida eje simpie so eni apaso into akabrofuna na ye mame so atem ewotui enti ye mame eje na paso na ka sampa eye osomi eye etunimu leader eto edu eye 10 October 2022 ena ye niaba giti anase niaba sofaya edi abofra wenya 5 years edi bla ye niaba giti ampa okano ye niaba giti so edi tumita ye nkure na ye na police commander ni bisa ne say anase okano say ye niaba sofaya giti una wodi ayon edi abofra no ye niaba giti no eja lekamu eja teye eja na say police commander ni say enyo no ena di ayon no edi abofra no nte wo ena judge no edi na judge ni chesi no wasi ni chasi kakra nte mla judge no epeja ni sino ena bi say niaba sofaya say en kure say una wodi ayon edi abofra wenya 5 years aye fe no sofo ye niaba giti eja say dabi enyo no a na abofra na di ayon edi ne ho ye wie na judge ni say bi say wo ena wo ma abofra no eja na di ana ye niaba giti so esa ka say enye kure nte wo no na judge ni bu afu ena ye mame o ye interpreter nka che ye niaba giti say eye ntuo ena wuta eden say police for another doctor for ema ye nyantia say wo ena wo ma abofra no eye tete edi sanso na abofra wanya ensi enum no ono so e kan sa ampa eye wu giti ena wo de eye toilet no ede ma no wa su ko na wo sadi ayo esese no dinna mu na ye niaba giti ne anyi ntum e wo na judge wo tna asem so e preja ni ti ena o ka say ye niaba so fire there eye abofra giti e plan no ono de court be ma ni be eden say ono no ede do gitu mu say ampa say ono ena de abofra ko ma ni kwantinu ye be ma ni be na sika eda ne so
ɛyɛ 2,000 Ghana cedis ɛyɛ cedis ka no 20 million ɛno ɛna church ɛde ma yɛ nuaba ne pay na yɛ nuaba gift deɛ ɛsɛ sɛ wɔanyɛ ne mfonso antom nti no church ne ka sɛ ɛyɛ police commander ɛyɛ maame baida sɛ ɔmfa yɛ nuaba gift ɛkɔsie ɛyɛ bosomi a yɛwɔ mu yi ne deɛ ɛtɔ sɛ aduasa afimfini ne aduonu mmienu no yɛsa bɛfrɛ asɛm no biem nti so fɛ sɛ wobisa me a yɛ nuaba gift a yɛfɛ no maame no season ɔwɔ ɛyɛ police kukuma a yɛgye tia me adoma ɛsi ɛne na ɔso pɛpɛpɛ no ɔmda bɛfrɛ asɛm no ɛwɔ ɛyɛ atemɔda district court nti me nuaba wofrɛ me a wei na kokosi wɔ mmerɛ yɛkɔɔ monday ɛwɔ atemɔda district court me nuaba na kwabna wo se maame na ne ba no ɔno nso so yɛ bɔneka 2,000 Ghana cedis ɛwɔ deɛn ho bipagye dɛ kyɛn sɛ gyegye no bisa ne sɛ ɔno ɛna de abɔfra no ɛkɔma ɛyɛ ne kura no anaa ɛsɛ nsɛ me nuaba sɛ wohwɛ mmerɛ mu a sɛ wo ne bɛrima gyaeɛ a ɛyɛ 8 years ansa na bɛrima no watumi ate abɔfra no de akɔkɔma no ɛsɛ sɛ yɛ nuabaa no ɔde abɔfra no kɔ no wɔnya 8 years nti gyegye no ka kyerɛ sɛ ɛna sɛ na ɛtia deɛ a ɛsɛ wɔtumi ɛbɔ ne ka ɛsɛ sɛ ɔno nso ka ho bi ɛna yɛ nuabaa 50 ɛde ayɛ ɔsesee no ɛne gyina church anaasɛ church no ka kyerɛ sɛ yɛ nuabaa no ansa na ɔbɛma no bɛɛlu wɔnkyɛ 2,000 Ghana cedis ɛyɛ cedis ka no 20 million ansa na yɛtumi ama no bɛɛ me nuabaa enti ensam na yaka na mami misa akola no wasofo no wawan ne ho so te sen Minia manyamia ni kure ni ɛyɛ atemoda ɛyɛ government hospital national doctor for waworo mama yɛ mo ba sɛsɛnsa amofo atuma papa so ba mlu ka sɛ deɛ ɛyɛ yɛ nia ba ma yɛ fɛ no so abɔfɛ wanya 5 years a yɛ nia ba de gifti wɔde ayɔ se sɛ no minia ba nyamia dum ti yɛ nia ba ma no atiate ya wɔn wasɛm sɛ mna yɛ kɔ piem wɔ court wɔ no yɛ de abɔfra no ɛba hɔ na wo sɛ sɛ nia abɔfra no si hurihuri na de we abɔfra no si kasa na tumi da doctor for ɛwɔ atemoda government hospital ambɔ atuma papa minia ba so we say any Berman or will face to see look at say, what dear one in my memo to say the miniaba. Kwabna my fa winsina ansani ebeja okra no ene de so yesasunya entiase afahye ebi kwaso afahye ben ya na ekwaso wen fa mu nkyire mu tisen. Miniaba meta that say na be piem e wa atim diokwa. System look at me jadoko and am look at say. Ninya le say atim diokwa na na ye fen nana eye ogwa otoso enan wani ne mpanimfoɔ ɛna ɛka mu bom ɛdɛn sɛ nana no wɔbɛsi so no ɛdɛ ne first afasa wɔyɛ ɛna me nuaba yɛba bɛpie mu aseɛ na mmerɛ yɛba bɛpie mu wɔ anapa na wɔtwe no na nama yɛnya ne nkyɛkyɛ sɛ mokɔ ɛyɛ abosom so na makɔkɔyɛ amanne ne amammerɛ ampa dada no mu ɛtu anammɔ ɛkɔ hɔ yɛwie no ɛna mode bɔɔ ɛhyehyɛ so ɛnkyɛ motoɔ mo sɛ frɛtim baako ɛfiri ɛyɛ gomma inyes nyame adom amma bɛdu asomdwe mu nkyɛmmerɛ ɛbɔ awia dɔnko ɛna mode game no ɛhyehyɛ so na dedika bo ana 14 no yenyaye gomwa inyesi ana 14 no amusa baako anaza musemienu ana timdioko ana 14 no amuso esemiensa intemire di sa juwe ko wiye no ana na 17 so ebe boy atimdioko ana 17 no amusemi mienu ana gomwa inyesi anso timu baako intedi timedi ni nya ko wiye the same look at say there amuye bi pressing na mo dey dance competition asisa so nyame aduma amate eye nanane ne panifuo ene ekroma ne nyina amoto santen na mo ye floating kasepa e wa tim dioko amu wi a awia no so amu se bebobo ene ye ekroma no na nyume no so na mo dey street dance e dey asisa so na nyame aduma sunday ana jumede ne nyina ba wiye na mo bo jadata na panifuo e nananom eye MP DC aba be prem na de tell say the man tell say eye nia bamba anase papa eye Mr. Jodinyako ade do na nim say e fen book money obefi atima tiase aba be prem e wo jobo na say transfer eye atiase MP eye wonder book of yan kwamafo onu say ba be prem e wa transfer eye atiase hen eye da ti meje ni kento to simelu onu say ba be prem e wa transfer eye atima brade hen eye wuokoto onu say ba be prem wa ntimi ni aba so ba be prem wa tim bi okwa aye de ye papa eden say na ogwa otoso enan ene ni panifuo ene ye annual festival we 2022 2023 miniaba so be pemo ha we ni afasa ekoso e wa ha kwabna mo wa boy jumama yemfa wu ensi abibia ni a ye besa so aba wo chen miniaba me da se ye besia ye tefo bibia ye besi be me ye tefo Ahenkan lende product miniaba ba ma mo aso ati miniaba yes so ya da se abusia yane yamani boni a wa chem achiase kwabna 7
ana ekwa twetwe nkomo na kyesa baba wa wodi sebi nyamna nsem akoda 5 years osofo ade ayon ahyehye no awie yeso a asan so ahwe nyame anim atete edana ya mane se woni ene court aremande ne se wonnem 2 weeks enwe echi no ne ebekoso obi ane emfa kame yetiefo efia ya medese ya mede papa da metese aremande no onko remand ni ehunu adekora besi lawyer ni no judge ni no oye kejua papa o say judge ni no mo ka asem nya wasi ni tirase na so hwa no wotie nsem ni mu otie papa so we dey arrow say akwala keto 5 years 5 years ye ben ko an na nipa no ye no mama ni bills won kone no mama ni bills won kone na wono timi hu ye nsem twiro ni okasa asisia no akohodu no se wo na ode mete aboze gino we susu nkoma maamefo ne mata na ya wo ma no ne ne ba no ai 2000 Ghana cedis into so wa bo Canada usa kotua be ma ni wejai hwa wo ba bibi tu na wo so wo ho be fa ya semo because to de bia na ya ho kire but eye me de se awofo ni bi ema no bebre no maamefo no bebre no e ba critical si ono obehwe ne ba no matter what but minim e kamienu asotro mienu ani be ha ho ebusua ansa ne ye bebo awura mu entertainment Kasiebo mu woro ma ye nwura ha se ye nto ade Jubilee Hospital wase ne ho dodo wo yare abra na wo mo ensa wo yade na yade no ebu on mo a wase me yade no de odi agese agemetu wo mo kro mbehu age wato ho a doctor fo be gina so 24/7 apre wo nkwa ede amaw yade ni bu on mo so me dem peso bia behu mi ntwom enti me pe me private rooms ewo ho Jubilee Hospital for you laboratory eye juma yen kwa lab nko testimony no yen hwe blood group kropo a wo mu yade ya be na tetewo mkohwe ne mojem mkohwe ne junso mkohwe ne janan mu eye lab papa bi ene wo Jubilee Hospital eduro nso e betwura manya afa na akotempenten kwa akoto bia kochi awi abukakra bi ehye akosrefa we pharmacy wo nura bomma se de oba ufa yafu a antenanta na ye Jubilee Hospital ena wo se wo ko ye bedanda ma yafu no anyini afradum akwadum ebe boapa obuon mo akora ne da yafu mo opeso ohun so oba na se be ma no watoto ne nioma yie wokɔ Jubilee Hospital mbe ye dia ma sense ultrasound and ECG scan machine wo ho eti akora ne bobre wo yafu mo no ubehu ni nyina fili gado chansa no wapie ena afi wawo akwada na wie no postnatal care eno akora ne muduro na didiem ne sififrem ne nantiem ni nyina wo mo ebe boawo counseling unit ewo ho no munti yade no bo no mo kasa kire wo mbe kasa akire de ehia nkire 1-2 bi no mbe kire kama ma yade no afiri so wani ene kura eye clinic nso ewo ho hospital clinic sisa hyehyem diabetes and hypertension clinic nso ewo Jubilee Hospital anu nti mini akoho ko check in tranga se mepo de menyare yo 2022 nyankopon abo me ho ban afemu ni nyina me nko hospital da me so da bi adanse we de menni sa adanse we menni sanse yade ni bobiro ro ahinta wosi ye afia bofo ni gidie mi wo gidie mi Church of Christ ni mi ginya mi di nanso yade ni bo no ahinta enti na kwasi broni da bia ono no o man ho tan no okwa check up onim Kristo pa on the Bible bra second kan kwasi broni on the Bible ne bai nanso no bra no okwa check up nya check ni se yade we boboba na wahunu se ne obeti akon esiafanti engasem de menyale nti Jubilee Hospital de kwo ho ukwa asme be check up ya be check wahunu ade kura eteto uhundodo wonfefe bontasuo wonya hwe umunya oya but kwa na ko check esase ade ni won mu a ehun sunsu anso no be pie na achepa Jubilee Hospital wadaje won be ni nyina de ama kantin wo ho enti aduane ya safata aduane ahoodin wo mu na ye beton de ama wo afa insurance so eye adwuma
ewo Jubilee Hospital private health insurance any aban de ni nyina wo mo eje Mr. Womacha kwan eni achem odan boabo kwantempon ne so amantra samso ne so a ena behu Jubilee Hospital enumre se wo kwa ene aso gini en white ntwere Jubilee no aso gini ahaba mono ene fufuo enti unya hu ya tim se you hospital eyekeju agira na so frɛ empanifo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 nyame ya doma wo chena jabo jabedru chena enu nti anka efabia football competition no ya de hyehyɛ so na unim bibi teams a eba besi akan no eni aboabo Wonders FC wo mu ginam Batabi FC wo mu ginam ena young members of Barcelona YMB fo ginam Batuka Stars wo mu so ginam enu nti nyame ya doma team we ni ade wo mu esi akan ye pe who is who hwan ni oga hwan na agi abosu ko ba yempatam a enti ochina ye bo wie behu bosu ke na ye behu ogboro ene ye behu amaga hoho enu nti wonso a wo fie nyambo ochina bra ni anyina ya mmonje so ewo achema boabo sakasaka park na ye mbobo no ma ye nyina ye ninje kama mesro pese ochina bo odin se wa sponsor jumedie na frɛ 0244 290093 yembo de ruonim fama 0244 290093 na famienu echi no ye de dwumadie foforo so ba bronyan 26 December 2022 Ahenkan FM yene ejanka ne ayisianom so eba behwia bom eno ne se janka bi wonum aja wono wotene mantwe bi o ompe ne ho asem ajade bi otene nchen kura no bi a wonpopo ma no opopo kura bi odebe ma ne ma adi mesrew se wote sa obi ajanka bi to nchen na aye no sai jai no so ahemem unko bi mimu atene so Bible naka ade bi wonum wawo ya nim se ade we se manjai a na mi ko wuo mu ayankopɔ bebu batan ajanka mobrowa wote wonchen bro nya koto shu akume ama oma oto no aye moso unto bi ma no mesra onya adwensa kira yankopɔn ka wakoma numre ya na ochina kwadwa so de wa hu bi afa koto bronya atade ni bi makoda no hye na wato bia ma na ahye yankopɔn hyira wawie no Ahenkan FM so be ma na aduane adi obema na fili to ochina de ajanka ne ayisia ya 20 seat no ya kira gbogbo ni wi a ade kye no 20 seat na ya Boxing Day no ye be mo mani age pa enti wote se Boxing Day na drusu a na de Ahenkan FM ajanka ne ayisia mo so mo time no aso mesra opeso sponsor na nhira ni bi kanwa nhira ni nipa wo hunu obi mobo enu nti Freda sponsor 0244 290093 0244 290093 and 0554 272393 0554 272393 o sponsor yenya ejanka ne ayisia no ye de bebom na wo nso ani age asere twetwetwe afei ebusia Bimpama Plaza Hotel ye twanita wasabi Plaza Hotel bronyai ya ne na edi wa hoho beba kromo ene nipa beba pa se ne be ya won benya bebi ada wa hoho na wo beba no wo benya bebi ada na neni tutunka ne nsam ntino Bimpama Plaza Hotel sabra na be buki dan to wo ma dan na busu anya asem ketua o dan bia ne mpesi mu no eye queen size orthopedic kankasa afeye condition bomu dan bia so TV ni fridge susu simu nti udemu asane wa wo fie no wutimi dada ho kama na Bimpama Plaza Hotel sa wo dan ba ko efa nipa mako aduasa air condition bom
projector susu wom ti bronye mu ye adwumekuo mu ye kuo bi mu pe bebi ehia atokese bomo wosemomra wa bie na prano ato ne mu bedi nkomo na adwodwo mo ho ma ho ban bo ho sem so ne gina bena ne ye pa bebi a mo ba park mo ka wo motor a wo de koye eno nye ha wo benya bebi a park na no so no ye bebo ho ban ede ama wo na Bempoma Plaza Hotel ewo bar any restaurant ewo ho enyane a wudro ni nyina wo benya bi nti wo kwada ho no anya afe na kwamo bede ne wo pe bia no benya bi wo ho na wakwa akwada ade ache wo so ne ye sama free breakfast anopaduane no yen ka ye ma obi ne di fruit salad aka ho na aduane no ye de ma wanopa no so nya ne ye pe oni wo pe ana ye eso ede ama wo Bempoma Plaza Hotel ewo achim oda enkwantanum wone Pentecost asafo no na edi ahwe ni mu MTT di kwan ne so wona ewo ana Bempoma Plaza Hotel ewo nti ubetimi afra wa 0249855396 0249855396 Afe Wachiman Development Association eye ankorenkwereku aba se ebe primpum tuo ama Wachiman na sane oba akufuo ne sanso nyakopo ani hatantini ye frefredom edom so ne ye de chichiri kuro ntini ya wobeye nie wobeba Ahenkan ye fam ya so ye haye achim aboabo woduru aboabo na obisa Ahenkan ye fam a wobia betro ne woduru aboabo kura na bebi aka ni besi wa aboabo station wana wunya twa wani ya abansuru na esiwe ya abansuru na esiwe ya tese ya fa ho kama fufuo eho ni ye fita ana fe violet nti esiwa ne ye po nu so sisi nchen enti unwa no ana tse wehu Ahenkan no ye nchia no eso eya abo zegenti wo ba ha no abetro odin wo tro odin a wetua 10 cedis afa busumi bia no na wetua 10 cedis aboabo ni nyina no ede aprewa chiman empumtuo enchechemu bia simidie so ana wa friend May 0594 467029 0594 467029 number eye mobile money ti ubetimi di usika ne kura afa so just fa so anu aboyemu na ya tro wunsu din na ebusua bronye aditon kwaso pa we na okopie mu oja kese mu a enya asem ketwa wo bi aton wade nti wade na wo ton no kiani kibronye obi be kofa bisa wo ton enti sane bia wo de ne be kon kan na aso empempem ebete won kra wo to ne betimi akwa ekire nti no Ahenkan 93.3 FM yesefa bra na ya mahu dero ema ye boma ekọ echichi ye pa aso empempem ana etie ye hyehyɛ ye ne so edafom ebeboa ama adwuma tumpon wodi etumpon no na ye so ye die etumpon ti from marketing manager 0244 290093 0244 290093 Afe ya to Kasiebo ne so akwayanim edem ye gbawuram awani jedie nsemu na Ghana ha say wo pe ha life anyomtofo a wo mo doso pa nanso obubobubodin na timse nkofo bi din wo soro ena bi nso eba ase na papa ba akwa ne din wo soro pa eba no high life adadam special donyom wa papa yi wonim to panti ya friend music man eye owura kwadwo entry papa wo bonyum ye papa afa frante metu ye obi ane sase ayo sase osa enyum na de nenyum de meboa o ba ku bi o se den enfa menko kwani do de me mfata me penia obepe me yania obenya me enyani obedi me hwagro twentwem enfa menko ho makumeisa intimate standing heartbreaks and lies Odobe farming oba wo bonyo dodo kwadwantwi wonim nyom to ankasa eba no odonyom a so obi hu aye ne ji enyum kakra akapela kito ye de mawe ena hu aye yi ne yesi ye je mic na ya to nyom a eni ebeba ebe piu business na budget wakai asemi bohobiem wakai tikosi kanyum ne kiemo bi ba tiasra upese o rent ayaf be fayen ye mia why ye mia pos akaka ne nioma bi
enti kwadwantwi dia abusuanyom dia wonim nyom to papa ne nyom dia bebre ya ede aba wo mu tensem wo modo na hwa oyi kakra ya kapela kakra mpohwe kwofo na start yi enti kwadwantwi wodensem bi so atodwa wo sesese no edin ya kwofo nim ne pa kwadwantwi wo besesa no wo besesa kwadwantwi no na baby kro de kode yenim osi 2023 nyame adom no odom no a no hu 2023 a edin kwadwantwi no wo besesa no aye ni din foforo wo se awiase na edane ya na odane hu bi ene hwe maba wa ne mrantie hwe de omo kire na ne omo sekati na so so omo pa wo mu din woti a na ye maju se brim jackie edian eboni ayi ba ko wandi she chese she ni kra ba ma wadwen kra keka bom ebebu dambales enti no omo so sai so mu din na oba mema ne so obede pon bede ene de keka ho abrante oba last mid chese kamido you see edin mu ode edewu edin access me echo na kai kwadwantwi so den kai household name o kan ya obi anim kwadwantwi papa so obesesa ne din aye branding wo obesesa ne ho kakra change nioma sani ya manu sesei wo musesa sebe omoto omotimi sesa omoto esesa sebe omumpokuya na ejire ho hu abeka so won woda so awoda wakoye se ejire onyankopon so se oba benum oba wo oba awawo no benum enti akura ne so numu aye den ebeti agu nanso na mafo aba se de bi ompese nufuo no beti agu etu behu nufuo na ejina ho poti ejina esi ho poti enya se bibi wakodwo so o enuoma kurakuram enti se so obi ya brandi obi wo se bi de makwa meto no sane ebe ya nkofo humi a omahu se you na nama McBrown minie enya se me na me bo mitire maka na nama McBrown na ka o se brand na ekura no e so ye tom ayi liposuction na ni mu no ye kama sane brand ne be kura na afia hwas na ega so ka bi pen wo hwe omoja ema na ye branding enti no dia branding no altimi ngotwitwa ne tiri hwini ngu se ebi etiri hwini so no so nyina ka branding no dia ye nim ande wanka no se edin na eda no so no kwadwantwi no wo besesa no aye ni din foforo ya no obi anim oso no nkwa na nim 2023 ye bete no cheche ni nsemu anu se won de onim se anase onim wanya suahunu bi se nipa utonyom a na se wukura din bia wo se wo keep edin wankasa no build ho duru baabi enu nti ene wo pese wono akogina pempenso bi wonwom tom ti wo besesa nneema 1212 bi na afedin no woti abkase you kachi edin de kachi pa chese woti ya na atwon enti edin fufura wode ba ne de nyame ohata suro nko a ene nim kwadwantwi ne din fufura wode eba wo wie no se anwom no oto no yaka no high life o se nye high life eye afro pop enti we kura ka branding ni hu bi o 10k wo se eye afro pop enye high life enti eno so branding fufura wa brand eno no enti o se anwom no de wo besesa no ama ne ono ane fans fo no wo mani beje pa edin ni nyina ne bibia ne nwom to nyina o ba besesa. If the parents really didn't know what they want. My father was a teacher at a certain point, but he was very, very keen on pursuing education. I wanted the education, all right, but somehow I'm happy at what I've become. Still working at it. The legend thing is good, but when they give you the title, the legend, it sounds like you've arrived, you've done everything. There's nothing else for you to do. Next year we will be pursuing something else. There's a change of name coming. There's a whole lot that is coming. I'll talk about it later. The name is still there. What is done is still, it's still that I can always go back and tap into it. But I still believe there is a lot that I have that is not out there. So the book has other things that comes to it. So there's a whole lot coming. Tino mande betimi abase ebehu yikwadwantwukra no wayi ni tino. No we look it different. Some brand ni nyaka brand. E man in change housing. And I'm my brave who told the mom, no say car. Utimi sesa bompa. Was some way to almost was somebody no. Tino ebia na kwadwantwi branding no so no. Ebia be free. Ebia no ma din e betimi atesi body no so ho a. Nyame nko ane krabia na be kire. Na nka ne tihwi wayi. Na kwa second promise.
nipa wuti ni kan aye papa wa oya nwumtuni kase wa Ghana hanmo a ya friend music man said that she be wo ya wedding bi na kofre papa is wo mbra mehu nwum a ene eboho biem obesa maniti atidwa hafo nyina beterenka papa nwumtuni a waji ni din kwadwo entry ene etene nka no ebusia ya free kwadwo entry su na ye de ani kire mu NDC amanyuko na fa o na afipinu ni aduonu abatro na jesa NDC ni ba ku communications director Sami Jemfi wa shabo esa 2020 abatro no NDC amanyuko ni bedi nkunim na wo munya di nkunim se kim ade a wodi behuro MPP fo ya ware ye wo muye den wo be ware ana ama ne sana jesa eda ne ye Pascal ye ana kwa MPP fo na fanti awale no oboguye na yesi afi mu ana ye hwent na ke ye hwe nim sa ka 2024 de bia na asesa na ne wode awale no so hyemu ho santi so akwa pentem nebo eboji se kim enti na nu wukwade etwem ya 21st December na watwimu am ya na mani atie se Sami Jemfi wa ya ade no watokawa enti ya kwhwa na tese wa awale o na awale ne na tese ye private wedding strictly by invitation ti unkita invite anya ade obetimi akowo bie na me se abusuan akọ hwe wedding ne pa Sami Jemfi sa watna TV so ne wakasa to de bia na wa ye propaganda famous sa pay Sami Jemfi ni ama di na chi nyasem ki 20 udi bra Facebook na be hwe yo me di na chi sese nyasem ki so mi chejem yo me di na chi Sami Jemfi wo fie na se kura watoka osika fufuro ne ono ani bottom sika no de to ka ne nya obia sika nka nyoma ne bi no na saka na nya ka keto abusia anu achi sukura no wo ba Sami Jemfi wale no o de bra Facebook na be hwe nyoma na nyoma di na chi na mpeso chire sa me se wasi fie o eno ne ka nyoma no sa ana o san so waka minim se nyoma we na wo kan ana ne yire no so ekura nyoma ne yire ne de okura nyoma o boost Sami Jemfi heavy ayi ankasa chese Tundra Tacoma propaganda na ebi wo ho ya wo ye no wa kire se onimu eba amanyusen mu a wonimu eba brabo soso a onimu ekọ no customers ejuma no soso a wabo degree ti this is don ka customer form first na we say wabo mu degree to eyi ni de na film okay enti abusia bra Facebook Ahenkan be ne yire no na ne yire ho ofe ne yire dia ne ho ofe pa o so oba hwene esam nanimu a ya so hwene no ebi mo hwene na ka ne se hwene etua ho ebi mo hwene ne tua ho ase ya te nyankopon ebo nipa no te de tie do se de fa yo bayi eti ahwene no gbo se emu abie dada osi ne dia ni ye pointed we dia na sam ho nyankopon hye da agasa to ne bu ase wo twetwe hwene no ti hwene te se kwasi broni hwene na chire no nso wabiti ni penifo ni bio se na yire na wabiti penifo ni obontimi mbiti ne boss ne boss dia ne boss dia Tundra Tacoma na o shey Muhammad dia ya ex president obi antimi ntu no o se me show bo e wo nyame anim ese medo me nkwa na nyina akono people's association to net na yo mu koshi omu wen ese aya unim eye ba na wote kwaku manu UK kwaku mensa USA kwaku manu Nigeria kwaku mensa Australia lia no keke no sheda tutu unso peslit ne gaba na kobi na wesu kakra na wo kwa na umiamia phone so na se uchi muduku you know ohu obi big na wo ahohye bi stress na just obi ahu so waba eno no atade no pam ne gam unya wura mu obi
no kra to mani so no mo show kakakra no ahye da enti no benya big contact to benya oh ana se wo de what birthday party bia eye gam akobi ana said so wo anya bia daache owu a oba bobra ye na ma obanko school papa omo kwa committee akesefo yes I front FS we simple na Sammy Jefi oya ne private omo ye ne simple enokra na me fe omo ye ne hwe we white wedding omo ha say baby osha brown kente brown eya wedding no but one share gown white omo ye ne simple ena dinner ni mo share white ne red womu ye no so so ye ne private unkita invite a unkobi Sammy Jefi nka members ne ho a custom ejumei nti wa se enukra kan bi na oye ni invite no ko bi betimi akoha go betimi akoha na ma tse omo se Sammy Jefi so order din yo na wa sha wa ye ka se ne awo fa di bie na Sammy Jefi anu pa ebusiam be video no asa so se obi ka ye ti radio so yi ya no den uhu ya bonten a uhu ne sa enti gidi say sa ana PCS ta su na waye mi yo odo so na tari fitani na waye mi yo oya mo se ma Sammy Jefi ya mo se ni ne di oni ho afo e ka oba wa oba too much Ahenkan Kasiebo na achimadajem tu sabe ne tu egu na chi ne hips kevo oba ne ho ofe ti watwu su adepa eti won so ni mu ye na wan free ne nsa cause oba pa de hwan na benya hwan fe papa Sammy Jefi na so ho ofe enti Sammy Jefi awale o Facebook ma hwe ne enko ya de yenko ti se ukura hu ya bronya Sammy Jefi di bronya ne pa sure we di bronya na ma ayefe mama ndi sifo so ni age papa ndi sifo na ni age pa na wo hwe mahama no na mase na tese na sei asiedu nketia ne ofosu ampo bia na tade ahwo fedua amuni na general secretary our free who about chairman amkoyo am congress ni nyina na niema ne nam andaji sure andaji ti ya mane nko yimpu na ti no ko ono pose mpu aja ochina nko ni wedding ametete na ni so na Sammy Jefi su pu de hwan na betimi no e we NDC amanyo communication or communicate kama enti no oba no nso embre ne ho asemani ko na nya fine na wade ne de efe yanumfuo yi aye de aja yeni bi yetimi kukuru wede kobobosia kobo ye bewie na komode ye be Sammy Jefi de simple bibia de dem kama ade de efa na waka se efe en monyam hye wo wedding kuntan bia wo mo ye ne simple reception na na ne tip say classic ankasa you see simple yanko na da che se ne wo so ka efe na membra wo de wan say eyi say next year obeware Ajatu. And we are so very coded. Mubatia, if you have how are you? Yeah, then so I will be uncle idea better. I will see I caught no be swab baby DJ fish. Wabajina dra. Was it? The abomitino. Ye di bronya. Bronya sa kokko ka ho. DJ fish do busam se den abomitino. O wa ha say. Na bodwe sefuku ha na no aye cute sa wasa toy efia wasa toy se no wanwa wasa toy se ma dress no sa DJ Fish den honfo me manim de dwa kokko kama na nie customer your producers ayemienu akwabna Akim asubua de hye kokro and asubua Miss Roddy de meet me by this one weekend ye ko break na ye last ye ko breaker wo beti asubu ade hye wo beti pokua mo nyina nka Ahenkan Kasiebo no eso enti pokua ene asubu ade hye ena e produce yen ene enumre Kwame